Kumete NTUKU ndani ya Kieni Meru Showground mwingi wantu kuma Meru na ome ya county ya Meru bari arimi na kinya ataalamu bandu wangi mwanya ni bakinyite kenda kuthoma na utethania harito kinya batiti nyuma na bakinyite kwamukira moritani ya URIMI na MANTU yange Kathumba nile Kithenji na riboti. Jamani, tuwapigie makofi. Kama unaenjoy, kama unatumbuika. Ni makarika zankanya kiri NTUKU ya Wonanîria URIMI kaunti ya Meru ikionania gutigia uria NTUKU GWITA kirinde gigita NAMBERE kujura biashara URIMI masukuru mwanya ni bejete gucionera mawega jaja kuthoma mantu jegia URIMI biashara na kinya kuuna mbaru. Uriani CEO wa ASK Ajande Gorone akirikithia mambura za NTUKU ya Narua. My name is Batra Mudhoka. I'm the CEO of the Agricultural Society of Kenya. Again, charged with the responsibility of then ensuring all the shows within the country succeed. And just to say that again, we are here to run the 6th show within the year here in Meru. We opened our doors yesterday. We continued running the show again today. We run tomorrow Friday and close on the 20th on the Saturday. The 2026 Meru show is bigger and better. Rutere ronge na Tojawero TV kukurukira mubango jwa katiba kajenzi. Tugikarande na biashara na kuria mwanya bareyo yetu sako mafuko bread na skuru ya PMTI Nkobo kia kimutegeri urotegerete kabagi gakariu kamatita migate ire na tuibenderia na wholesale at 120 shillings only. Eria tukuindigo bariuga maziwa pesa na tu yetu tuliuga pesa ziko yetu ande eria pesa ziko yetu maziwa pesa na pesa ziko yetu. Twethero twina diplomas na certificates. Twethero twina diploma in culinary arts, twethero twina diploma in housekeeping, diploma in food and beverage, diploma in reception. Misetho na mithako nayo ekematankuruki kariyo inyakari kwera. Mutegeri wa Weru TV rondo wenkogwiritwe naru NTUKU ijirite kwambiria show igoro na kire tumambiwa ngwiritwe muno ni uria show ite NAMBERE ibuja ndatega igoro ageni betu barabari shune na narua ngona kwina mwanya jo munene muno. Show ya mwaka zo tomba kuga nitutetheretie kwendia intobira ezaga member betu into za loan into za investment shares na kusokinye ibiora bira benabyo itosokia nkatho ntoboa bara babangeni mubango jo Kanyene Kawero TV mbita nele wa Kithenji.